Voin hi September ninga sang ni somni pakhat pathian ni ania. Mizo official channel thir tu lengai thatu zong te chi bai vek ule. Tuna hian Myanmar news te kanon puang le don ani. Kali PDF te nena anin dauna Burma sipai pariat hin liam tam takanom. September nili sang ni somni pakhat khan Sigang region Kali Miao township Burma sipai le Kali PDF te chu inkap le in Burma sipai pariat an thia. Bitam takanin liam bokani. Kali PDF lam hi mi pathumanin hiam ve thungani. Sigang region Kali Miao township chaklam lai chia khopona Burma sipai le Kali mi pui veng tu pol PDF te chu zinga tangin chohnulam thlengin anin kapa. Burma sipai hi mi pariat lai an thita ani. Burma sipai ho hi Kali Miao township chaklam Magui region Ingchun le Yasin khua telutin mi pui chena inan ha saknual ni nan soi lei chia khua indona tanga Kali PDF an ki le nu hian tlailama inkana le ngal tian ta langbok Burma sipai te hian buaina an siam renga wangin khochung mi pui ho chu mun him lama an tlana Kali PDF in an veng ni nan soi chu mai ba ka September ni thum jing dar ku atanga tlaidar sari thleng Burma sipai le PDF inkana khan PDF lammi pani anin hliama Burma sipai lam hi thi le hliama nom nual ni nan soi bok September ni thum jing khan Burma sipai tham tak te chu Kali thlang lama kalin min tha lui ka man thlenga inchun kho alutin an silai an ka pok chiamani wanei thak takin mi pui thianom lova ma se an inero an ti chia saknual ani Burma sipai te hian Yasin kholam an pana wangin PDF Kali te hian konga an lo changa an lo kap ta ani Burma sipai lam hian lai pui mangin voi tam tak khochung lama an ka wangin Yasin khochung in tam takachia in kana re nu hian khochunga an luta in then khatan hal bokani hemi wang hian Kali PDF in Kali atanga gango inkara motor tlan ri lo turin an ngena har satna aum chuan Kali PDF in mo phurna an lak lo tur thu an ta lang bokani KNDO le DKBA in Burma sipai ria buk pakhat an lak sak September ni thum zan khan KNDO le DKBA te chuan karen ram chung Mia Wadi Shukali region Shukali le Walei lam tona Burma sipai Ukaritha ria buk an lak saka chumi nuwa an ha sak ngalani hemi mun hi karen ral thum keng pol pani Karen National Defense Organization KNDO le Major Socha Thet Khai Shuai Democratic Karen Buddhist Army DKBA te omna area chungania kan news lagna pakhatin talan dan chuan KNDO le DKBA te hian Burma sipai omna mun an hal sak mai ba ka Burma sipai lam hi thi le hliam an ngeya ma se azat chi kan thre thei ri lo tin an soyani Burma sipai in karen ram chung mun tam taka bei pui thlak tumin tranan lana salea in kanan sa taka chuak ngei donani September ni khan KNU KNLA ram chung Duelo region Luto region Buto township ate in kana thleng to bokani September ni hia KNLA le Burma sipai in kana khan Burma sipai paruk anthia midang pali anin liam boka Duelo region anin ka nuwa captain Lin Thet Shu kai hruai battalion somko pasari ta chuan Waterloo khochunga lai pui voi nga lai an kap lu ti ko tu le special force in ata langani September ni thum khan Burma sipai le KNLA brigade 1 te chu anin kap le a Burma sipai pathum thi in midang panga anin hiam thu KIC nata langbok KNLA brigade 6 omna muna September ni thum khan mun thum laya anin kapa Burma sipai lam hi anin tirlu bel le ani Mandalay police te chuan an chau to je le an mangan to je an soi chuak police station le outpost te darkar somni pali chung ven renga ngai wangin police department a thoktu police te chuan chawin an ni dan tur po an ni phathei to lo ni in Mandalay lama police ne na inkai noi theng khate chuan an soi ani Mandalay khua police station te chu akha to ka bayan ni thina wangin an mangang hle a chu wangin security ti khavin duty na mun atamin patrolling nei ba ka thu bo en fiel en hu chui tura tampha ema police ten chol hunan nei manglo ni soin duty laya muthu tok po nom nual thinin an soibok police pakhat ming talan lo chuan patrolling nei zo kem ven na kan thok sun zom le a chol hadam na huna umlo
kan chaw to tak zetani station emo kem emo kan ven hun hi kan chol hun chu ani tabera kan mutluk laia minon kapani chuan kan vanduai ve to ani mai tin a soi hialani tun hnuah chuan police lam chuan bei thu tan to lo nan anomna station kongte andang chata bunker te siamin lei ip te tiangin security tan an ruam man deuh zel bok ani Northern Sun State lama raldo mek pathum Brother Islands Force te chuan indona an chol san ri don Northern Sun State a raldo mek nam sipai pol pathum unaw pathum te tian ko bok thin Arakan Army MNDAA le TNLA te chuan hripui le indona wangin barmaram mi puin har san an tok meka indona hi three brothers sipai lam hian an chol to tur thu September nili khan an puangani an talan dan chuan barma sipai in February ni khatatanga ram chung thu neina an lak hnuwa thataka dulo na lan tir tu mi puite chu barma sipai ten manin an thatna sa hlea chu wang chuan silaya puaka indona zual phata ani kolram chunga COVID-19 na wangin mi puin nunna tam takan chana ei in lak lu na konga harsana tam takan toka ram chung mun tina indona wangin mi puin harsana tam takan to phani anti barma sipai council lamin sipai tam tak tha le ral thum mangin khochung an suasama mi puyan mana an tha thina wangin indona hi kan chol san to donani mun tina por rang rang hroi tu ten he na kan chol ri tu thu kan hria tirani tin an soyani dalan kok tu ten he na sumpe kan tiam hnuwa sigai nga mi pathum man ngalan ni report pe tu kok tu dalan inom chuan lomana tan chiat nuai nga kan peng tia barma sipai council in thu chuan siam hnuwa sigai township mi pathum te chu September ni khat khan man ngalan nia tual chung mi pakhat chuan September ni li khan soi chuak ani an man zinga an leina hnai pakhat chuan tlei rol an man tak te hi hek tu an om wang ania chulu khuwa jojo heng tia ko jojo siong chet khuwa tanjin ongle ongjin phiote ania an training laya silai le uniform an koltenen lam lak sakan ni tina soi heng ba ka hian year ti chi khuwa doctor pakhat chu atlan suak man ti hriadani bok sigaing khapuya hian heng mi pathum man te chungchanga sigaing district council office lam chuan chulu khuwa jojo heng tia ko jojo te chennai na silai 0.22 mai ba ka silai mu somni panga man ania siong chat khuwa tanjin ongle ongjin phiote omna ruma silai toy pakhat silai sei pakhat rol rala che na hak thin uniform pathum kan lak sakani tinan soibok heng ba ka hian an thudon bozuin tlan chuak manta yo chichi khuwa ha doctorina sipai le police te kalin an check le a in chhong lama silai 0.22 sei chi pathum silai mu somni panga puak thei detonator pariat le huana phum ruk tua cher silai pasari an man sak thu mi pakhat chuan a soyani report tu hek tu dalan anom chuan loman kan peng tia barma sipai nan puanzar nu hian sigaing region township somthum pasari zinga township then khata chuan august ni somni pasari hnulama tangkhan ni sari chungin mi somni pali chung an man to thu message record mangin an soyani tamu PDF in Myanmar sipai firfiak tenen in nam hnoi lo turinati mimalemo polanga sipai te tanpui thin te anda thami mi to don barma sipai council sarkar do dal tu tamu PDF te chuan tamu khopui le chevela political party emo social organization engpo ni se barma sipai firfiak ho thopui to lo turin mars ni ni tangkhan thu chu siamin vo khana nen danang kalpui ngala chutianga sipai firfiak lo thopui tu te chu engpol nge an ni ti chiang takin soilang lo ma se tual chunga michin chang hredeu te soidan chuan COVID-19 hrileng do tu te chuan lam nein barma sipai te nena soizom anom tian soya chutiang mi te chuan hnulama barma sipai firfiak ho tran puina in piu shor thi gangangin an che chuak thina ni anti tamu PDF te mer malian ber chu barma sipai firfiak ho annimaya chutianga mimalemo nambil pol ho anginemo kan miti khamzonga kong sang sanga che thin te chu kan da thazel to don cheuni antibok tamu PDF te soidan chuan Myanmar sipai te nena kan inka chang hian Manipur Meitei Helpol member te le USDP mi le sa
piu shaw thi gang in ti te ruang an sar ta fo maya Mei ni som pani le July ni som ni palia PDF tenen anin ka na khan piu shaw thi member pakhat Manipur mai te hel panga le Burma sipai som pasari lai an thi ni nan soibok Burma sipai ten thu nei na an pong lak nu in ral thuam kenga dodal nga zinga tamu PDF te atel ma sapol an nia tamu hi India Myanmar border trade omna khuwa omni in Manipur Chandel district more khobula omania Myanmar Sigang region huam chunga khopa khatani August ni somni pali tlaidam ni le achane vel khan tamu police outpost pakhat chu tamu PDF le TSG tangkop 10 Burma sipai fir fiek lam pariatan ka pluma pasari anin hliam tian thu chu chuan an ta lang ni in Irrawaddy news chuan a soi CNF IO thu soi tu puthet ni komna sipai thu nei na pai thak tuma beimek mi puiveng him tu pol Chinland Defence Force CDF Generation Z le Chin National Defence Force CNDF te chu Chin National Front CNF in training a pek dan le an tho ho dan chungchanga CNF IO thu pong tu puthet ni akom na hi lo chir te ang zona Chin state a hian mi puiveng him tu pol PDF te hi township sang sanga an oma heng PDF te hian Burma sipai te hi an do renga township sang sanga heng pol te hi CNF hian training in peti kan ria ani le heng pol sang tenen hian engtin nge inin fin theya engtin nge inom tak zel min ril theyangem channa nikhop mai keini chu PDF le CDF hi ani maya hemin ong hlainan sarkarna apong lak nu hian generation z te hian ral thu man keng vea keini CNF chau kan nilawa aram leilung fa te hian chimle mar chakle thlang tang rualin he revolution hi kan do le dona heti hian kan lo om ta ani ti hian kan in hui khoma ram chunga man thei an ni na laya PDF tin rampo na anom ta keini po CDF hi Chinland ti anita CNDF ti poina thei tho nima sela until tumber politics huanga ro manna le a targeta kanin nang veka sipai thu nei na kan he chu le chuan zirna an chun zom le theyanga na rang an thok le thei don ani kan tumram chu ai nang ve ve ani zona CNF ten training in pek hian engtin nge ra rel danin zirtir thin in boruak ton dan te min ril theyangem channa kan training pek dan ber chu rol rala beidana ni ri phot mai ni som chunga ni emo ni som panga chunga ni emo po ni se khopoi chunga aru ka che dan kan zirtira AOB anga ziran ni hran lawani atira chuan Victoria headquarters muna kan tran phota anhuwa chuan kongte thatlo wangin anomna ke ma kalin kan zirtir thin mundanga po hetiang bokin zirti tu tenen kan thlenchil mai thin ani zona zirtu le zirtir tu te har sanna in to kem zirlai te ru putmang engtin ngei mudan channa har sanna tia chuan CNF te hi ra thum keng ani angin Chin Hill tlang dunga politic economy social life burua ka aum mai thei apoi mo bera chu sumle pai eile in le omna mun rama ani bera keini chu he tiang hi kumsom thum lai kan lo pal tlang to a CDF le PDF te sipai kut hnuaya kan loma malam thlir chung zela bai fat an ni na laya rin nai nan tur chel khop mai anin pek na aro puya in kana an he lo changin an ril ruanat po le member tharan pung zela mati tur khopin ronzom tharanom thina chu tiang vel chu ani ber mai zona CNF somdona wanga tun thlenga ke masir te hi mieng za vel nge ni to ang channa tuna central headquarters sa zirlai te hi mi sang ni chuangan nia central headquarters sa zirtir vek thein ni lo wangin mundanga anom nuala ai hian kan thanem hleang mi sang li tanga sanga tan siam belangai mai theya atlang puya chu don chuan mi sing khat don vel kan om mai thei zona CDF DPF in kana CNF hi atelvem engtikong zongin nge atelve chana keini chuan CDF le PDF te hi training kan pek zo an chet na National Unity Government and inrem na angin rarel konga hian thuan pek emo control thu la po ni se CNF in mo phurna la in kana kan pui theidan ber chu
thiam na le puak thei thil siam le man dan ani maya chung chu kan zirtir to ani keini chuan ral thum le member anin dei lo na emo an chak lo na emo thila kan puya mun sang sang om te kan thei tokin kan pui mek zel ani zona ani le soidu dang te in yem le thu cha te po channa tun huna chuan phai le tlang ram om tu point thlir ran om lovin he revolution atan ke pen tu te mi pui te kan nia kan malak na hian min ti boi tu te om mai thei CDF le PDF ten Burma sipai te an do na tura po hian mi mal le pol dang in min bai mai thei bok tun ma ang ka chuan a thei to don lova engpo ni se kan thok dun thei lo ni emo kanin tran pui thei lo ni po in min ti boi su se he Burma sipai council nuai hian tu ma anom du lo ma se heng min do le tu te hi an chung ko tan le hlo na wanga thok ve mai mai an nia chu wangin min ti boi lo se he revolution hlotlin nan hian tu te point mo phuna kan nei veka tang ruala kan bei ho ngai ti hi in fuina ni mang zelang uti na soyani mi puite lama tang ta Burma sipai le police mi sang hi zanga velan tling to Burma sipai council ten sarkar nan lak nu hian Burma sipai te chet na rova tak du lova mi pui lama tang ta Burma sipai le police te hi mi sang hi zanga velan ni to thu mi pui khongai tu pol le CDM Myanmar Police Channel record bu atarlan ani heng zinga hian sipai major te tiamin sipai mi sang khat zanga chung te le police major te tiamin police sang khat velan tel thu hriat ania mi pui khongai tu pol hi sipai CDM alu te nena din ani angin CDM Myanmar Police Channel po hi police CDM alu te nena din ani bok NUG Sarkar acting president Duwala sila chuan August ni somni pathum khan Burma sipai thu nei na hnuaya sipai le police te hi NUG a thoklang turin alo som lok to a Burma sipai council te hi azung chopa phoi turin kan in bo sei meka mi puite kan tran ho atul tak zetani ti in thu chua atalan thu NUG defense minister Ui Mun chuan RFA hrilani Burma sipai le police a hian mithiam le thanem tak anum ngeyanga a chele tha thlir rang thei ve kan ni karing ui hum zat lek thu nei tu ten an du in an thunun chiamani ti poi kan hailo kan thu chu atang hian boruak asiam thale ani ti kan ring tlatani Burma sipai council te hnu chona mi puite nena thokho tura in pe te hi an service hun te rank le pension thleng hian NUG hian mo phurna aladona tuna ri chuna tuldan angin kan enkol zui zeldon ni ti in ui mun chuan asoyani uti ja thu company chu British in a rem Burma sipai council ten sarkar na anlak nu hian Myanmar le British in sumdon ton na andan cha zinga sumdon alian tham chel tu uti ja le kai noi company len sang te chu British ten action anlak thu September ni khan an puang thu company hlomdin tu le chairman uti ja hi Myanmar sipai council ten en tang hovin human rights palzama ral thuam lei chung changa ai nam hnoi thina wangin an hremti British foreign minister chuan thu chu ata langani chu mai ba ka uti za hi kumsang ni som pasari chung khan Rakhine state a Rohingya te suat tuma puin Burma sipai lam tran pui tu ni na soibok sipai ta hian mi pui te chung rong taka an chet na hi an la ban san thei me ulova no pangtia min an that zela chu wangin ral thuam le sum le pa ya kan dang chat zel don ni ti in British foreign minister Dominic Raab chuan a soi uti za hi British salu phalna ti top sakni in thu company pol po British ne nanin zomna zongzong ati top sak vek don ni na soi Burma sipai council ten sarkar na anlak nu hian sipai thu nei tu te le kai hnoi zongzong te chu sum don na thila February thla khan tum ni March April May le June thla khan tum khat zel alo rem to ani ole khati zongkha Burma chanchin thar kan puan thei te chu ania Mizo official channel thlir tu le ngai thatu zongzong te chunga kan loma hunduam takin man theinan kan du sakna kan hlana cheu